Thiko ya gatatu na ya muthia ya icera ria kiwira gitaro-ini kia Mount Kenya, mutongoria wa bururi William Ruto ni ugite thirikari yake no iguthie na mbere na kugacirithia utonga wa bururi na nitacukitie makinya maria magiriire kuona ciringi ya Kenya no irathie na mbere na kugia na hinya ikiringithanio na dola kuria muthenya wa umuthi igucenjanagio na ciringi 145. Akiaria hindi ya kuruguria tafarira itiganite cia mai gicigo-ini kia Obunge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri hamwe na mwena wa Gatundu kaunti-ini ya Kiambu, President ni ugite mubango wake wa waki wa nyumba cia raithi ni huritwo njeki thutha wa ambunge kuhitukia watho wa waki wa nyumba ithoma ria keri muthenya wa ira, agitanya mubango uyu kwambiriria kurutithio wira tariki 1 mweri wa gatatu mwaka uyu. Mwende mupitishe sheria haraka, watu wanataka wera, sababu tuko na vijana mamilioni wanataka kwenda kazini. Siku ikifika ya Tuesday next week tahakikisha ile affordable housing bill yenye iko kwa bunge tutapitisha ili tukupee sheria mpya ambayo itakusaidia kukusanya pesa ya kuendelea kuleta ajira kwa hawa vijana wa hapa Nyeri na Kenya. Ihinda-ini riu munini wa President Rigathi Gachagua ni uritia atongoria gitaro kia Mount Kenya guteaniria uteti wa ngayukano na ithenya-ini riu mahimbirie urumwe na thayu. Tulipata hasara kubwa hapo mbeleni kabla hatujaerefuka. Siku ile tulikuwa tunagawana. Na ndio nimesema ile maongeo ilikuwa hapo awali. Ati watu ya Murang'a, watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Nyandarua, hiyo maneno hatutaki. Sisi tunataka tuungane kama Mlima Kenya nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Ritana ria Gachagua riukite thiku igiri thutha wa atongoria kiuteti kaunti-ini ya Kiambu gukanirira king'ang'a-ini thiku ya mbere ya icera ria President mwena wa Lari kaunti-ini ya Kiambu. Gachagua ni ugite ni ihinda atongoria kuma gitaro-ini giki kwaria na kayu kamwe niguo kugia na muoroto umwe wa kugacirithia uthii wa na mbere kuri muingi wa bururi. Makinyita miario ino mbaru seneta wa Nyeri Wahome wa Matinga na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni maugite makinya maria President atacukitie ni mumacungiriirie ciringi ya Kenya kwambiriria kugia hinya ikiringithanio na dola, na oho kwirithiria muingi wa gitaru giki ni mekunyitanira kurutithania wira hamwe na gutikuiguika ringi njukaniriro cia miario ringi. Mimi kama chairman wa budget naona kazi ambayo unafanya ya kufufua uchumi wetu. Ukanyagie hapo. Tumeona dola imeanza kuporomoka, si ndio? Inaporomoka na uchumi inaendelea kuwa dhabiti. Sisi watu wa Nyeri tunakuhakikishia kama viongozi tutafanya kazi pamoja, na hapa utasikia mmoja akituzi mwingine.